Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Мин сезне борынгы бабаларыбыз яшәгән Болгар җиреннән сәламлыйм. Бүген биредә республикабызда оештырыла торган иң матур чараларның берсе изге Болгар җыены уза. Әлеге чара ел сайын күптән күп кунакларны, милләттәшләребезне менә шушы Болгар җирендә берләштерә. Биредә шулай ук Бөтен Россия татар дин әһелләре форумына килгән делегатлар да җыела. Ә инде мин сезгә Болгар җыены вакытында була торган иң матур чараларны, иң матур очрашуларны әлеге видео язма аша тапшырырга тырышырмын. Безнең белән бергә булыгыз. Әби бабаларның bu bizim туып үскән җирләре. Без Самарский областьта нидә? Ульян не белә. Границада без ерак түгел тора идек. Әби бабай белән килеп йөридек бу төшкә. Яшь вакытта, бала чакта. Шуның өчен истәлек тә, янга да рәхәт, башка да рәхәт, йөрәккә дә рәхәт. Бөтен мәсәлән җиңеләя без. Исәнлек алып кайтасың моннан кайткач. Минем әбием авылдан, bu районның авылларыннан 41 ел буе карчыклар оештырып шушында киләләр иде. 41 ел шушында. Бер вакытны әбием сөйли, минем бәләкәй вакытым ул вакытта. Шундый җилди иделдәди. Безне чыгара торган, киме белән чыгара торган урысты куркады. Бөтенебез ди салаватлар әйтеп ди, Аллаһка ялбарып ди кирип бастык кимәгә ди. Biz idil urtasına kilip yetkəşdim de idil tıptın buldu. Mine şuşlaytırıp əbiyim selegen idi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayırlı günler. Hadirdli hazretlerimiz, qonaqlarimiz, bugün bizim için büyük zor tantana bayram. 1101 yıl, былтыр biz 1100 yıllığını ötkərdik, bugün yangadan bir yılga üstədik. Elbette indir yanga şaralar, Peygamberimizin relikviyalarını kirib ko'rgiga tutib da qo'radim. Şunday mümkünlük buldu. Benim aytası keletiren sözüm şu, yıl sayın biz mınamında yazgını kelemiz. Elbette Bulgar ol bizden negizimiz. Bizden Bulgar bulganda bizden tilimiz, dinimiz, g'urf-odatlarimiz ol yaşayacak. Hem sizin hammangizga da bugün bizim bilan birga munda bo'luvingiz uchun qonaqlarimizga chin ko'ngildan zo'r rahmat va o'ng'ishlar. Добрый день. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я очень рад приветствовать вас здесь, на земле святого Болгара, на священной земле. Эту землю осветили предки нынешних татар, когда 11 столетий и 1 год назад приняли здесь духовные основы мировой религии ислама. Эту землю осветили здесь находящиеся за моей спиной реликвии пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с годовщиной принятия ислама в Болгаре как традиционной религии. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы многие поколения тех жителей Болгара, которые здесь приняли ислам, вместе со своими соседями, вместе со всем нашим народом могли здесь отмечать этот замечательный праздник. Muhterem aziz kardeşlerim, bir yılda 1100 yıllık bayram etkenden sonra yanıdan yığılmıştık bizim Bulgar'da. Bundan ne için ki biz başkalabız Bulgar ilini. Burundan Allah'a şükür. Niyetlerimizni жаңартырга,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, Adem balaları, imanlı kişi, Allah'ını tanıgan kişi, uçraşıp kul verip görüştüler iken, şol vakitte bütün günahları dengizdeki dulkınlar kadar bulatırgan bolsa da, katı jil ürgen vakitte ağaçının, kurugan ağaçının yapraklarını içip kıyla, şulaytırıp kıylaşaktı. Şunun için de Allah rahmet etsin. Mehmet Arslan'ın reisi, elhamdülillah Rüstem Efendi, ondan elikte Mintimir Şerifoviç da, hazırda, Meskev'den de, prezidentimiz, bütün hükümetimiz, dinimizge bütün irkenliklerini, ilimizin yaklavuna, bil şeşik atığına hizmet etülerimizge Allah Teala dertler versin. Şu hizmetlerini kılıp, 85 ilden jiyip, Kazan samitlerini, bu meclislerini hem Bulgarımızın da ötkereler. Allah Teala tağın da dertlerini arttırsın, kuvvet hem yardımlar nasip etsin. Barımızga ilimizin kadrini bilip, ol soğuş yokmarlarına karşı jigitlerimiz batır köreşerler, imamlarımız, batuşkalarımız da katnaşa. Şunun için bir demlik tatılığımızını, uzaramızda bütün milletler, bütün din ehilleri arasında nığıtıp yaşavlarını Rabbim nasip etsin. Azizin kardeşlerim, 4 gün boyuna bir küp işlerini bugün biz aytalabız başkardık deyip. Tataristan Cumhuriyeti uzgan yılımızda İslam dinimizin 1100 yıllığın ata babalarımız resmi devlet dini itip ilan etkenden anın münasebeti bilen ütkergen federal derecedeki şaralarımız şol hatli tantanalı matur örnek bulurluk buldu. Şunun için Rüstem Nurgali oğlu elbette bizning uyuşturuv komitetinin federal derecedeki reisi Marat Şakircan oğlu Husnullinga da tiren rahmetimizni aytırga tiyişlibiz. Rahmet sizge. Hem şolay yok. Muhterem bizning millet kine tugil, umum Rusya milletinin lideri bulgan prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Putinga özümüzün rahmetimizni bildiremiz. Üz kararı bilen Rusya Müslümanlarının İslam dinini kabul etüne 1100 yıllıkını federal derecede ütkerik deyip ilan etken için hem hükümetke fermanın bergenin için. Allah Rabbimiz razı bulsun barşa hizmet kılganlardan. Allah yolunda ne kadar iştihadını arttırıp hizmet etsen, Allah Teala cennetlerde alı dereceler birimin diyen. Bana o cennette de derece inşallah barımızda kitabı şuna ımtılabız, tırışabız. Hem elbette bu dünyada da ol körüne. Bana bu dinge yakınaya bargan sayın, İslam'ın derecesini arttırığa tırışıp, iştihad kılıp tırışığımız bulgan sayın. Kur'an-ı Kerim'ge hürmet ko'rsatib Rabil Hazret aytibizdi kechagina bit Kazanda birinchi Kur'an basılgan tipografiyanda takta açılı buldu. Kur'an'ga hizmet etü. Mana bularning neticesi Allah Teala mana bu yerimizge, bu ilimizge, şunu işleyen kişilerge alı derecelerini Allah Teala yüzü biri. Şuna göre ol Rüstem Nurgali sizin de hacılarga barıp, umrelerge barıp, hatta bir Ka'betullah'ın içine de kirip, yani bizde günahsız detallar kadar da kirgen kişiler var Ka'betullah'ın içine. Allah Teala hatta şulay da Ka'betullah'ın ışıklarını da açtı. Hem şulay yok Tataristan'ın mine derecesi şu kadarlı kütme regionlar bulsa da, mine bu çit ilden şu kadar konaklarını derşip Rusya isminden bu işini başkarılı Tataristan'a ışanıp tapşırıldı. Çünkü Tataristan hem onun yetekçiliği hem bizim halkımız bu işini Allah'a şükür başkara alabız. Muhterem kardeşler, bana bazı birinin yaşlarımız izgi bozgar jığını dep aytkanga şuna bir naçar köz bilen karaylar. Bu anlamaudan ne için desen bu Bulgar jirinin izgiligi bizning Tatar halkının İslam dinine erişu baxtine bir bulgan jir. Şunun izgiligi. Allah subhanahu wa ta'ala bizge
шул бәхетне насип итте. Пайгамбарыбызның өммәте булырга безгә Аллаһ Тәгалә насип итте. Күп кешеләргә ул насип булмады. Анасында biz dünyaga tanılgan, bütün dünyaga mağrur bulgan Tatar halığı. Bizning tatarlığımızdan da bizge oy alırga tugil. Çünkü bugünkü günde türlü kişiler var imiş. Tatarlar şulay bulay türlü bürtüklerge buleler. Lakin biz Tatar bulup dünyaga tanıldık. Tatar bulup kalabız. Kıyamet gününe kadar Tatar bulup yaşayız inşallah Müslüman halığı bulup. Bugün күп şaralarga yumgak yasıybız diп әйтеп була. Һәм хәтерләсәгез, Рустам Нургалиевичның шундый бер фикере булган, сүзе булган, халал лайфстайл дигән, халал тормыш рәвеше сыман, тормыш булырга тиеш. Һәм Аллаһка шөкер, безнең җирлектә bütün infrastruktura булдырылды дип әйтеп була. Хадистә әйтелгәнчә, минәл мәһди иләл ләһди, ишектән ләхеткә кадәр балалар бакчасы кирәк булсын, мәдрәсәләр кирәк булсын, мәчетләр, кафелар бөтенсе эшли. Аллаһка шөкер. Шуңа әлхәмдүлилләh дип әйтергә кирәк. Һәм сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер хадисе бар. Ул әйтә: "Әл-ибадату 10 аҗза." Гыйбадат 10 өлештән торса, 9 аҗзаи фи талаб al-halal. 9 халал таләп итүдә, халал эзләүдә. Аллаһка шөкер, безнең халкыбызга халал буенча яшәргә, халал табуда бернинди авырлык юк. Әманәтләргә килгәндә, әманәтләр алар күп. Динебез дә ул безгә әманәт, шулай бит. Коръән Кәрим безгә әманәт. Шулай ук намаз да безгә әманәт. Үлгәнчә намазларыбызны саклап калырга насыйп булсын. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Canını bağlayan bize, uzanı sağlayan bize, sözlerini ağlayan bize, bir kişinin Балаларыбыздың рухына дуа кылабыз, намаз укыйбыз, жамаат белән. Жамаат дуасы көчле була иншалла. Әле кайткачтан үзегездә сөйли торгансыздыр мондагы күргәннәрне. Албатта. Без ел сайын яңа кешеләрне китерәбез монда. Күп кеше күрсен Болгар җирен күрсәтәбез. Җыелышларда сөйләйбез. Күтәренке күңел белән килдек ул яклардан. Сезгә бик күп сәламнар. Калининград өлкәсенең татарларыннан, башкортларыннан бәйрәм белән сезне тәбриклибез. Бу җирдә безнең бит ислам дине арка килде. Шуңа күрә безгә бу изге җиргә килгәстен безнең күтәренке күнеш белән киләбез. 8 месяцев назад мы проводили в Калининграде 1100-летие образования волжских болгары в этих землях. Вы знаете, вы даже не представляете, как мне радостно. Я, проводив это мероприятие в Калининградской области, где Калининград, где болгары. Сейчас нахожусь, трогаю эти места. Трогал я те камни, везде. Я себя чувствую, времена, ухожу в историю 1100 лет тому назад. Поэтому я желаю нашим братьям, друзьям, сестрам, которые собрались в этом форуме, чтобы отсюда ушли с хорошим настроением, чтобы Татарстан всегда был
авангарда моей религии. Аллаху Акбар. Birinçiden bütün bizim Tatar milletin selamlayayım. Kaynar selamlarım Irak kıyaşının tugan yaklarından. Lakin bizden için köngülümüzdeki kıyaş, İslam kıyaşı, dinimiz, milletimiz kıyaşı, ol da Bulgar yerlerinden tuğup üsken. Şunlara karata biz mında kelgan vakitni, her vakitni öz iyi bizge, öz etiyeni, abi babaylarımızın üsken, şu dinimizni, milletimizni östergen yerlerge qaytkan vakitni köngüllerimiz tinchlanib kete. Şunun için şu Bulgar yerlerinde bizden için siyiniş, baxit hem her vakitte köngülümüzün tinchligin his edemiz.